Muri iyi minsi amaso yose ahanze mu burasirazuba bwo hagati, aho Amerika, Iran na Israel birimo kwesurana. Gusa ariko ku isi hari indi ntambara yabaye umuranzi abantu batakinatekerezaho, intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Gusa ariko natwe ubwacu ibyo ntambara urebye si byo bituraje ishinga ngo abe ari byo tugiye kugarukaho. Ahubwo reka twerekeze ku ngingo yacu y'uyu munsi. Tekereza umuntu wari umunyarwenya, umukinnyi wa filime ndetse n'umunyamakuru wa televiziyo, ari kuyobora igihugu kiri mu ntambara ikomeye kurusha izabaye mu Burayi bwose muri iyi myaka ishize. Tekereza uwo muntu wahoze ari umunyarwenya nka bamwe binaha tuzi, ahindutse perezida w'igihugu. Icyo gihugu kigashorwa mu ntambara n'igihugu rutura gifite igisirikare cya kabiri cyangwa se kikaba n'icya mbere ku isi yose. Uwo nguwo ni Volodymyr Zelensky wavuye mu gukina komedi agahinduka perezida wa Ukraine ataranamara kabiri akisanga mu ntambara ahanganye n'Uburusiya. Uburusiya na Amerika itinya, ariko Zelensky akihagararaho isi yose ikumirwa. Kugera ubu Putin intambara ikaba isa n'iyamunaniye, dore ko ubu noneho Ukraine yakajije ibitero ku butaka imbere mu Burusiya. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amateka ya Volodymyr Zelensky, ubuzima bwe bwo mu bwana, uko yabaye icyamamare muri sinema, uko yinjiye muri politike, ndetse n'uko yabaye umwe mu bayobozi bazwi cyane ku isi bivuye ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Niba ukunda ibiganiro by'amateka n'ubuzima bw'ibyamamare, kanda subscribe maze uyumvemo ikaze. Njye nitwa Laurence Kwizera. Volodymyr Zelensky, amazina ye yose ni Volodymyr Oleksandrovich Zelensky. Yavutse ku itariki ya 25 Mutarama 1978, avukira mu majyepfo ya Ukraine mu mujyi munini w'Inganda. Zelensky yavutse ku babyeyi b'Abayahudi. Zelensky yakomokaga mu muryango usanzwe. Ise Oleksandr Zelensky yari umwarimu wa cybernetics. Cybernetics ni ibijyanye n'uburyo imashini, abantu n'inyamaswa bitumanaho kandi bigasesengura amakuru. Naho nyina Rima Zelenska yari enjeniyeri mu nganda. Mu gihe Zelensky yari akiri muto, umuryango we wamaze imyaka 4 uba muri Mongolia kubera akazi ka se. Agarutse muri Ukraine, Zelensky yagaragaje impano nyinshi zirimo gukina amakinamico, kuvuga indimi zitandukanye ndetse no gusetsa abantu. Mu bihumbi 2000 Zelensky yabonye impamyabumenyi mu mategeko muri kaminuza ya Kiev National Economic University. Gusa nubwo yize amategeko muri kaminuza, ntiyigeze akora ibijyanye nayo kuko yari yaratwawe kandi yarahiriwe n'imyidagaduro. Zelensky yaje gushinga kompanyi y'imyidagaduro yitwa Kovato 95. Iyi kompanyi yakoze ibiganiro byinshi bya televiziyo, filime ndetse n'uruhererekane rw'inkuru zakunzwe cyane. Ni muri ubwo buryo baje gutegura filime y'uruhererekane yacaga kuri televiziyo, bayita Servant of the People. Maze Zelensky ayikinamo ari umwarimu usanzwe urwanya ruswa n'akarengane, maze abaturage baza kumugira perezida. Mu buryo nawe atazi, iyi filime niyo yari igiye kumuhindurira ubuzima, ikamugeza ku mwanya wa perezida w'igihugu. Ibyabaye muri filime nawe bikamugirirwaho bya nyabyo. Bidatinze amatora yarageze, maze umunyarwenya Zelensky atangaza ko aziyamamariza kuba perezida w'igihugu. Nk'uko byumvikana, abantu bose babanje kubifata nk'urwenya, bibaza niba akomeje, ubundi bakanibaza ukuntu umunyarwenya yayobora igihugu. Mu bihumbi 2009 amatora yarageze, maze abaturage bari bararambiwe n'ibibazo bya ruswa n'akarengane kandi banaremerewe n'ibibazo by'ubukungu, biyemeza gutora Volodymyr Zelensky nk'umuntu utari ufite aho ahuriye na politike, kuko bari barahaza amanyanga n'ibinyoma by'abanyapolitike. Maze Zelensky atsindwa ari perezida ku majwi 73%. Nyuma y'imyaka 3 yonyine Zelensky abaye perezida wa Ukraine, ikibi cyaramuziye. Ku itariki ya 24 z'ukwa kabiri 2022, Uburusiya bwatangije intambara kuri Ukraine. Bitewe n'uko hatekerezwaga ko umurwa mukuru wa Ukraine ugiye guhita ufatwa mu kanya nk'ako guhumbya, ibihugu by'inshuti za Ukraine byasabye Zelensky ko yakwemera bikamuhungisha, ariko warabyanga, yanga gutirana abaturage be, aguma muri Kiev, umurwa mukuru wa Ukraine. Maze ahubwo akomeza kugaragara mu mashusho ya buri munsi mu mpuzankano za gisirikare, asaba abaturage be kwihagararaho bakarinda igihugu kugwa mu biganza by'umwanzi. Ibyo byatumye abaturage barushaho kumukunda, bareka kumufata nk'umunyarwenya, ahubwo bamubonamo intwari yabo, maze bihagararaho. Uburusiya burumirwa. Ubu drone za Ukraine zirasuka ibisasu butitsa imbere mu Burusiya, kandi ubwo ntituvuze abajenerali b'Uburusiya. Ukraine ya Zelensky yiciye imbere mu Burusiya. Munsi y'ubuyobozi bwa Zelensky, intambara yarushaho gukomerera Putin.
mu gihe we yayitangije atekereza ko ari nk'umubyeyi ugiye gucisha akanyafu ku mabuno y'umwana. Mu buzima busanzwe Volodymyr Zelensky yashakanye n'umugore umwe bafitanye abana babiri. Zelensky kandi ni umugabo ukunda umuryango we. Dusoza reka tukubwire ko Zelensky ari umwe mu bantu bafite amateka atangaje muri politiki y'iki gihe. Yatangiye ari umunyarwenya, aba icyamamare muri filime, aza kuba perezida ndetse aza kuyobora igihugu cye mu gihe cy'intambara ikomeye, wa mugani wa babandi. Ese nawe wemera ko umunyarwenya ashobora kuba perezida w'igihugu? Andika igitekerezo cyawe muri komenti. Niba wakunze iki kiganiro kanda like, subscribe ndetse unasangiza abandi. Njye nitwa Leonce Kwizera, duhure mu bindi biganiro byacu bitaha. Hasta la victoria siempre.